खदिमकी येंगकांदा मधु NRC is must before census haisi sida consensus laibane ko adugi poto adu implement tawna bo honati adu dan ten only mama ju pani re na ko nga sai 22 gi adagi kanogi 23 gi kari mayam lai re na ko assembly masam kisi reference law kanda housing makshi ngasi makhi pose yai thongna ba ko gi state cabinet ki athu emergency phama kanda recommend thaga dong ni habani da aduga ini haw matam khara ko ni yithok da bane ba kano as long as NRC haibadu hoi maju update tawdini update tawbu ma sida ma ki asamgi experience ya kanda akoi da masigi we ba kano ni kari gum khara amendment atra kari gum khara akoi yehong gudong ne ba maram ja koi na hana tawdung na ti already asam laigre asam tawbu hogre magi wori ba merit demerit mai kana da du gi kanda madugi sindok simin toroga manipur da sab sana kana bai mong lo yeng dong ne ba adugi mathak foreigners in 1946 so mung leirim ni ko aduna adugi makhadana kari to bai yai gaina haiba mayam sing asi akuni yeng ka du mayam sing asi yeng dana mito miran sa du ha to hapsal laga kana census saudi yaksang rang nang ji haiba do adugi matik phibam charoi imunai mu thokani wagani haiba si khanga kanda miyam di cooperation period ni sida census si tahuloi da bani aduna kana mani census tawgi ba haibase kana si sengtokdana aikoiga pura mutpa sibuga samane haibsima akona khanga da bani maram aduna akona khanga da badi thabak ka ki thabak tawbu tawdu matang ji ma akswai do apil ma so koin thamge maram di already is record ta lairi bani ko asam da sahi taruk tari hena changhin gi ba ngasi NRC tawduna mi to khantokpagi mai pak changhin ba ngam khriba pochi itihas da sarkar gi thabak tawdu badana tana thabak tawbu mioi lising kuntra ngasai kana thabak sangai ka da bagi lokthor put log lokthok chau haira kanda employee myam na ai haji employee myam na sarkar gi thabak mioi lising kuntra muk thadu oga ngasai gi mitop tan bada asam da changthin gi bagi adumaina manipur da sud sarkar gi thabak tawge tawba loi thidana akoi punna united effort changwina ga di hantaki matang ji madi khunai sigi manipur gi hingba jung siba mutba hingbagi question na ba office thamge ko ojama sidane aina ne akoi Assamga akoi Manipur NRC gi matang sida Assam gi su akoi Assam Accord 1971 na smain tar kan NRC si makoina chatna ba han gi base koina sum phangjaba report ki matung ina makoina NRC si gi demand si tarok matam da directly makoi si akoi Supreme Court ta oina chatlaga thengnei haibagi kaino makhak tajai report akoina phangjaba report ta aduda hoji akoigi tongan ba akoigi pressure group hai tare akoigi JFD aduga 14 CSO kangleipak achauba initiative ni ko hoji responsibility ni NRC gi matang da lobiri bise siga matang ji da khoi lenga kasu hoi nahan numit dini akhoi seminar pangthoktana masi kari karam tauba haidana di khanare adu oiba taragasu Oza koigi ngasai Assamgi oinadi ngasai Supreme Court chatlakanda haiba kaino se thengnarakanda NRC si chatnagi bani habagi wapum amsu khoina phangjabagi report ki matungina tajai oza masi khoigi di hojik lairi basi khoigi lengak nasu nathairaga irai hek leiba aduna khoigi hojik initiative chauna lobiriba JFD amadi aduga 14 Kangleipak akoi 14 CSO Kangleipak ki maikai da gidi khoi ki hariba Supreme Court ta chatlaga tawba khotpase oja sidana thindagani haibagi question ama khak leibagira kari kamai tawba mapuina karani court mani India court hare dana ko even Manipur gi high court ki case ka no leiri se aduna court ai si ai kanoni Supreme Court ki directives makha da se haiba court ki matung ina ngasai gi directive Supreme Court ki directive matung ina NRC tawgi bani adu all the time Supreme Court ki directive matung ina NRC tawni haiba leite o masana parliament gi kano warep le kanda even government gi decision le kanda NRC se masi kana all the states of kana India da adum masi tawum topagi leiri bani adu tonga politicization haiba kana tawbudagi ngasai gi NRC tawungam da lakani adu si court chatwa haiba se adum yai court to chakadawni tawbudadi timely matam chan chalau dawagi kano leibani na ngasi dagi hawdo poto court kamaina chakani kamai defer tawani leidana adu matam leitaba and then court once chaki matam da adu gi sei mari manga taruk che sangaga madugi maraktana mitop si adum lengdana adum akana changhelakpagi hena sauba kana ifutuna sum mitop ki ifut
sina sum chawsal akana sona court thengna lai weekend umju lai dana aduna court haibasi yamna yetna khona torakanda chakadabani aduna tasena makdi government na conscious oiraga di ngasai even Assam da oiro Arunachal Pradesh da oiro mito milan sa tan bigi issue sida government masa makna adum support tor sili ni himan to biswasi kari hoji summa sam yaksal laga mapan gi mito mayam si laibia kana khantok kontok toraga refugee state thamna kona ka honari dana ko even akhoi gi so da mana government na miyang gi hoji asum just ni hai tar asum ni hai tar ga di madu kana support to budung ni hai bani da asum bani di sum lai dana khoina maram di government akhoi na sangjali ba kana NRC to budung ni hai si NRC to budung ni hai basi census ki mamang da masi government na already आदगी 94 की ट्रेन दगी लो लागा 2000 कोई 22 दगी हजन 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 ला 24 बोगी गवर्नमेंट मसाम की स्टेट की वारी असेंबली की लेजगम ने हमदा मधु में हम दो रेफरेंस ला काना खुदक त मसी येथोक तब यादरे कोई सिचुएशन से अनरेस्ट मे 3 दगी अदु त नते मितो मिरान जाई क्वेश्चन त नतना हौसी सी सान पीस लाइतबा कोविड लाइब दगी सेंसस तौगी देदना को अदमा या नेशनल कैलामिटीज मयाम लेरबा नत्रगा मागी सिचुएशन ग्राउंड वर्क तुना कनो तौदगदी फिजिबल ओइद्रगदी मसी अदुम येथो नहीं है बको येथो पदो हुजिक लई बजे अमुक ने येथो कोन थोइना हुजिक काय काय दंग साइगी कने सेंसस की मिम याम सथोंग सि तौद जे बेली द करिदा हिल कने डिस्ट्रिक्ट मियाम जे कमाई चतोइनो हाइबनी दा अदुगा एसराय सेंसस तौबदुदा माई अथॉरिटी कंसर्न फजना तौदना आई मुंगी मिसिंग आई तुम थीरगा आइना पिखपदु सुम यारगदी असुम नाकंद लरिबा कनो जुंजुदा माई जिनुइन थीब नतबा माई कामु कम्युनिटी न माई कनो म्याम थीरगा मसिंग पिखलप ओय तारे अदुदने ममांगदा डिस्ट्रिक्ट अहुम सेक्टर 9 दगा 100 की मतक कारगा तौखिबदो अद हौजिंग अदुगी काबदुदा नतना असेंग पॉपुलेशन मा अहोन खोंजल अगा लैबगी अमसु लैरबनिना अदु म्याम दो लई पांजला काना सेंसस याउसंगी तारगदी अदुदा बेस अरगने हाइंग डिलिमिटेशन न तौदर एमएलए मसिंग म्याम कायरकदुबी म्याम से अखोना त्राउम दुई मांगनी नत्रका त्रांगा बु मांग पुयाइ गायना अखोना हाइसे बेली रोमदा सिंगलोम चखिदुई गाइसे मसी अचुंबनी हाबनिदा असि येंग कांदा ngसाइगी गवर्नमेंट सिना सुप्रीम कोर्ट नत्र कोर्ट आइन नुंगी म्याम दु येंगदबिदा अदुम तंगाइ फना रिकमेंड थक लौरगा था मतमदा ngarang hanju amuksu kanu akoigi khongjing loi myam ga governor ga unabda governor na haira khibasu koi amuk lai redana ko masidi state ki mathong ni state na kana tor kanda recommend to center to gudong ni ama ai thingna gi ba ko so si myam ji lai re ne government masagi mamagi train gi record myam su NRC to haning be le NRC to hum thoi na sum la ibagi maram di mito miran sa lai re habse government masana mana yazabani habni da yazari haira ga di myam na adugi ayabadu khantu o matung de census to ji na demand to ro pose masida kai do bugi amuk su to chena batamina honari no tumina training pino honari no tumina kai do to no honari ba no haibani da matudi masana masagi makhom da kan yansan jabu ka samane haibani da masagi wahi do masana kan gimayok to masana lepsa bani haibugi sam integrity laita ba yamna kan no laita ba se ni gi amang ikai haibani da maramaduna anyway still hoi matam lai aduna all kan ni workshop census kan ka mari le na ba mayam se should be kan on hold ko should put on hold thamgada bani and the government and the kan agitation mayam je ka haino asopan sok ba hogre sa mai roi sing ko si khongjing ni mayam je ka sok pan si ka hen jing ai da phamina ra kan da join noi ba nang gi seminar gi resolution the government gi resolutions mayam lo kribina si tongno ba and then hojik changjal ba je gi and then other CSOs mayam na pa mi ba ngasai gi kan mi to khando ko je in any form kan NRC update to or other kan ni akoi manaba kan ma ko act and rules constitution gi matung ina mitor si di khanto pa hai ba singkal hek to no wa laga census to anytime hek no ma to yare mito khan ba miyam na ya ba mito si ma khanto aduga sa hom chana tham gre hom chana honto khre ta halan gre mito mina cha yaw dre akoi gi kanu si da hek hai ba gi nongan jinga aing nong ya bo ho ba yare ko census to di yes we heartily welcome that kind of census to aduna traga di hoji se adugi matik unrest thokani ha ba khanga kanda and concerned department concerned kana the government na kana phirep dorkani na aina asa tawi ko Zasida hamuk